Kardom nilibini 7 Thanbang sami bismai di sopi nombirta thepi pen arjuitha. Umchera Lapen High School along Thanbang Kadore Ajok hadak headmaster pen KAAC Aphan kachuningri pon. Non-birtang ton pen arjuitha. Nijang Karbiang long Socheng constituency ke parlo Umchera Lapen High School along Thanbang Kadore Ajok kisungatura ke thedung Ajok headmaster pen kachuningri pon. Lason si bangsu school along Prabjin pen Thanbang nang piasonte council kachari pon Atum Aphan ningching sampik jiputa nang pachinidu. Bangsu school along nona mat ke ME sections along Thanbang bahini besi bor iponang bomno lasi kado kabya subject ke bahini bet ko sonse thanpon unji mapusi nang pachinidu. Lason tak se high sections along tami nona mat Thanbang akimi nang ke toje Aphan chuning ripadopon. News text report B News 7 Lapen birtang ton pen langpon itha. Adam, ini dah Umchera ME School headmaster in charge of. Ini yang ni bangkai hok usually to council kan. Oversight dan masih ini ya. Jadi hamlah masih staff bangkai, masih dan menibani bang tabang. Staff tak dapat itu ME School ME section bangkai staff tak komplit. Dan lo ekor ini kita serta headmaster in charge dengan kau itu headmaster bangkai accident 28 August ini tika arleng along council bas pencetong daramat alang libang paralysis yes lain anda ban mana paling atas koi lain amace alang li larabang ni lisi headmaster in charge Atum lisi ni kita dengar amat di school cabang lo amat school lo bangkai staff tahu student tahu LPME amalgamate LP section na bangkai bahin teacher do atau bangka live and that map ni bang wadah ME section na bangkai ni nivel lo LT punya dalam kartu language teacher alang kita pisi ni kalau mungkin lama nivel pamat ni bang wadah mat staff bang siapa datang yang lo ni tu ME section na bangkai ini nivel sih science, social, SMS, control na. Karbi language teacher, alang kita sungguh, kaki kalilu, alang kita sungguh. Alang li, karbi language teacher si, masa tanang kau, hindi ka tanang kau. Alang li wal sungguh. Asi, ini doktor, tuliram ronghang, Lapen itu, respect that person, itu mah education yang teacher topi. Alang umat kachuningri lah hello non kebang tilang lah school kate meji Aphan ada kelas school long itu more than 200 student do sumara amhang lang si alang li joy ki Lapen Prabjin pen staff nang katoja Aphan chuningri ini henta high section bangke staff fulfill Independent lang kita order social science and science bahin dulu lang ada staff English asal English pakai kamera ni science social science English cara high section lang ba itu ME lang bangkai Hindi math and science social SMS language cara gitu loh SMS language cara English teacher dah ada. More than 6 nanti pasti 1 well. Ini well. Jab dengan kalau headmaster orang sepira. See? Ini authority itu mana kachuningri je Aphan abang jalan hello. Jadi kan Prabjin kan Aphan staff namanya senang di. Nah, kan cerita. Ini how. LP section bang ini staff do bahasa tan alon ini. Amat ini bang ini ada bang.
asan nang dilabang so ME section na lang nang list student bang kon bag duiglo. ME section na bang tum 6 to 8 na bang tum more than 70. Ajok bang ni research lang dito more than 70. Labang so nang li ME section na lang akisung matya katura nang lipen kachitong pon. Kadore kap kipopiason. ME section lang Kadore ke pope mahadin ni kan mahadang ni kan atengo. Inurat teacher si 3 subject tanong ko. Subject ka subject ang tanong ko. Nili ke arts student arts ni kita li bong hoda. Sinon ni ke tanong mangke math science tanong ko. Social science tanong ko. Soalnya ada KLT kan language secara batang masih aku Hindi tanong ko. English tanong ko. Matang ka language kan badan. So marapang amhang lang si staff English lang po. Kadom may panta nili gelaga Umchera English High School lo Thanbang lo inut kelti teacher lo masila ba so school lo no naman nito program so no nito higdam long alama bang ke nito da ME pen high school abang ke isi ber compound no si doko lo ko masih nili dadak ino da Thanbang ateng kasi nito ateng ke so ME section na to abang headmaster abang alang li in RDC la sosial arni ke meme penajok alang accident ke podat tapos som penajok si alang li hospitalize lo la pena sila dak school along sta mi alang li duty ke bang tek lo alang li bang tiga hot sa mi alang li duty ke klem pa mi la pen inut ke klem spiduk pi abang pulo once tami alang nila puson ke podat penajok la bang school along puson tami penanganak kasiksa kason ke nitung ta teknolong lo alang tike lada staff punon sa tami penanganak subjects ka cover je Aphan Kadore ason si mandat lo amasi penanganak kisung ke tuwa lolas ni nitung kachinidon abang ke la pusanan si chinidon chotlo ME section na natibang ke student sa tung punon sa tami do ke dolo bon sa tami lada Kadore teachers atum Kadore ke population si kidukok penajok students atum hans dami akisung ke do chat po ta hailo Lapen itum ME high school section na natubunan sa minitum alapso si isiva akisung so sinitum ta chit hegnam long no na matke alam theke subjects ka cover che Aphan teachers abang Kadore si dokok lo no na matke lason si social Lapen social science Aphan English laso subject ke thoma Aphan teacher sa bang kinitum ta kerangji dokok lo na namat alam theke high school section ke lake board KAAC plus ang selo apot si no namat nitum high school section